Mentah kasi kakasi Student Union Central Executive Council hapo kejilang usamla yasan mukim Aston Organizing Secretary usamla Rabbon Nongrum Assistant Finance Secretary usamla Raymond Kharjana Education Secretary but usamla Ruben Najar Assistant Education Secretary kle hier saka office jong ECL kabadan halumji sai bani kendu UCMD jongka MECL katai keji kedua kolong bani keren bat berempa ye cing Pyrshah hakbai de bat artli benta kebaning kong kadai cing Pyrshah ye jingthung jongka MCL ban IT pynïaid ye Sunflower League Substation ki badan hakaleng kejela syakawe ke company ke banabar ke batip kerteng kum ke MS Broadcasting Engineering Consultant India Limited ke bana Noida Temu ban outsource ya di substation sya ki company banabar di habai de bani benta na kaliang jong seng tempa ko Pyrshah jur ba isu syai ba kani kadika jingle jongka MCL kan ketajur ya ki bahi jong jela ha bai de bakam jam bat kiwe de babun hukum di kabar pat binyawan banyak kendu mendasngi kai de benta ba bat ka jingthung director ya we na bomde u trailum tau M K Chettri bat kani ka Pyrshah kolong halong nurim ba kidang don ki babun ki try muluk ki ba la ban sim ya kani ka benta henry pelingok pat ingi ngoseng ba kumnu ba wat apeng ba kidon ki breu ki try muluk ki bala ban sim ni benta henry latung pat yu MK Chettri dina kaliang keseng ni Pyrshah jor kani ka benta bat hani ka singa wan pau ya kata ka Pyrshah lingba ka jingi kendu ya chief engineer di habai de begini atli benta nak kaliang keseng kan nomlong kar kan song klikti henry kan sim ni senjam pating namar ding shu pakhat pai ni iba teng ka jing skapjar ka jing skapjar habai de baki ki kenum keram hapo ka MCL ki no pynïaid jong ni MCL kumjuru ke government ka sim ban kum ka kabu ba judan bakan manu henry kan ni kanti ka bamenta ni so ban ong ni so ban ai kubor basai sa government kumjuru ki MCL ba lada ki Pyrshah ban yuroj ya kahok jongka jelahi browe jong pa ibri nyotabi kaseng kan song kan song sok kan song klifti henry kan le dak bating di nakaliang jong seng ngin saya shimik senjam li kendu yau power minister kumjuru yau CMD hari ni ndaw lawan pai di yang mentahi adin mengayu gaji Pyrshah na kaliang CE ni pak khubor basai syaka sarkar jela ba pidin pensenge mardor ya kadi kajing outsource ban ai kata ka kontrak syaki company banabar ban outsource ni substation kumjuru ban weng mardor ya kajing thung yau teu MK Chettri kum director namar ba kumang i hakalesi kidang don ki try muluk mo omane ki balong bed haborok kiliang ma pikenya ka seniority dan piken hanono kaliang ru kidang kam bed kidang kam long bed ki maki ban yau tau MK Chettri maka kani ka pelingo ani babale bakan ya sarkar ka yele bet na kapor ban wara da ki priyo ki bamde ki try muluk ya ban thung hanono ka benta hanono kam dan hanono ka benta kani dak basai ki keren ba nginum pedang kani bat ni Pyrshah jur gini baru artli ki benta ki ba kani MCL ba government ni ketemu aju puaru nakaliang juga seng harkat hadang ka Pyrshah ya ka MECL tingkat sarkar bakin ai ki shek company amar kumbapi kumangi ayo juktem mana kalian dengan MECL kabut ban asya ya ki Sunflower League Substation man IT shi private company bat kumbangi ihi ba bun sini habakini company ki wan man pynïaid ya ban pynïaid ya ki kam gejam hang ni apa jela ka jongi kilong ban man kinong khanyat ya ki jat ban ri ko jongi klai ibun sin hi company bagwan hang ni ki be kam be jam ni try mulok bat haka jo poru ya ka tulop ka bagi diban ai kuma ai kan ba ai na kaliang jong ka MECL ki khate kata bat kani kan nong ka kata ka bahadu kata ki try mulok harket hodang ka seng kanum sya dalai ru bagi kino company kinyo banwan ni try clear hang ni ka jela ka jongi bat na kaliang jongi ka seng ru ni kentu bat ni kentujar ya sarkar bakan diban perkhat janai makan suka ban khanyat ki pat ba kham tam ban yo bentuk ni beri beduk besok